Mimi peke yake ndio nilisimama cabinet nikasema focus of Kenya is a national heritage and we cannot sell it. Imeuziwa Mturuki ambaye ni business partner ya mtu mkubwa sana katika hii serikali. Mnamjua. Gachagua oho nionekete kuburania jamegi ya wendia wa migunda yothe ya njera undu uria augite gukorwo riguthaine ni kuri bururi. Njera zote zinatakiwa zihamishwe, hiyo mashamba imeuzwa yote. Mpaka makanisa ya Catholic, SDA ile iko ndani ya njera yote itakombolewa. Mpaka atani they will be demolished. Yote imeuzwa. Sasa amemeza upinzani. Wabunge wetu wote wamepewa pesa, vitu vimeharibika, na mtu anaweza ongea. William Ruto will never divorce for 2 years. Oho Gachagua augite kionia kia mathina maria mathiete na mbere kugumira bururi ni undu wa utongoria muru makaninwo ni andu ethi tu, na nikio riu amoretie metikire kuoya ibande o hamwe na kwiyandikithia na namba nene ta ikia akura. The Gen Zs and the millennials will sort out the problem of Kenya once and for all in the next election. So see, kuwaomba tu, much as you are doing a good job with the smartphone, the real job is ahead. You must take IDs, you must register as voters to vote. Gachagua no athiete na mbere kwirira muingi ati akaruguria kiama giake mweri wa gatano mwaka uyu, kuria augite muikarigite wa kiama kiu agakorwo aumite kaunti-ini ya Kajiado. Giribotire Noro TV, njitagwo Kate Muthoni. Na rivotio ya Kate Muthoni niyo tukamba kuhumuka nayo, indi ni tugucoka tucokererie na mahoro mangi maingi, ndugathi kuraya. Karibu. Naitwa Kane kukuona. Nitakena. Ona aje irie nako. Maheni. Kale ona nije oni. Nike we. Niwe ngezi kwa Brico Homes dia daga guthuburu. Tumira na Brico ka Brico Homes. We na ko kuhana gate dona njira. Jetagwo Paul Waiganjo. Eastern Breeze Jos Kamala. Brotisha mwigana wa 50 by 100 na iriganetie na thitima nene ya Ketraco Power Station. Thogora negri magana mana ma 80. Deposit negri gana rimwe. Balance uri hena meri 6. Oho twena broti mwena wa Roiro East Kamakis na thogora wa giri magana 9 na Juja Farm giri magana 550 na kwenya huru gwa Kongo ne giri magana 2 na deposit ya giri 50. Ohoro makeria tuhorere thimo namba 0721077077 kana 0768822007. Hihi we hau na ni urathe nekane mai. Magiline Solutions ni kabuniere ya horani hari kweja mai ma boa hole goko Kenya na East Africa. Na reu ohoro mwega ni ati marena mufango mwega muno wagutoforera andu mai marihage o kahora niguo uretwo boa hole malipo pole pole. Reu dwagereirwo ni kumakio ni mai brotine yaku mugonda-ine, thukuru-ine, factory-ine ona kana mucie-ine. Imagine utoforeirwo mai urihage kahora na iyo raini etana neneha tengera Juja Town Magiline Warehouses farafara ya guthie Juja Farm kana ohore 0722 96 96 82 kana 0722 99 35 23. Magiline Solutions, solution for all your water needs. Pragia kamomo gakwa. Nwe nie ne gwendete. Abuine jo ne onyedete. Onyedete taki oguo. Gwendete te itura ria Kithioko. Rira ri barabara-ini ya Thika Garissa Highway. Kuria Fahari Homes mendagia buroti. Cithimetwo wega to raihu waku. Kondu kwina thitima ciakanaga to theru atuma itho twaku. Na kwina barabara nyoroku ta ngothi atumoko twaku kamomo. Teri waku ni munoru ta tumakai twaku. Umeraga nginya njogo. Na no ciringi 160. No harikia kuriha Fahari Homes makunegera tito didi yaku. Ngai abuhi na mucio ni wendo wa magegania na ngikorwo ni mane onyendete oguo wothe ri tukinjire Fahari Homes ngimona atia 0704 000 111 kana ucere wabici-ini yao haria Naivas ya Kamakis third floor room number T7. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly.
Happy International Women's Month from Royal Media Services. Njitagwo Charles Maina Kamau, muonjoria mwena wa Ruiru. Nindokire guku gwa Top Care na ngigura kĩaya gĩkĩ gũkũ Juja. Nĩ maheire title deed ĩno mũrona nyitĩte. Na